Našao se upravo u trenutku snimanja ovoga priloga i on je svojom kamerom upravo zabilježio dobre vozače. A mi ćemo sada podsjetiti još jednom da ima pasa kojima ste vi posljednja moguća varijanta da ostanu na životu. Akcija Spasimo pse iz Šinteraja traje već 4 godine. Zahvaljujući plemenitim udomiteljima i volonterima Zagrebačkog društva za zaštitu životinja, dosad je od sigurne smrti iz kaveza veterinarsko-higijenskog servisa grada Zagreba spašeno 1360 pasa, od čega 350 štenaca. Teško je psima, ali i volonterima koji ih spašavaju. Kada psi dođu ovdje, zatvaraju se u kaveze i u jako su jadnim uvjetima, a za pse je to veliki šok jer su naučeni na ljubav i toplinu doma. Ovdje su 30 dana. Nakon 30 dana, ako ne uspijemo naći novog udomitelja, psi se ubijaju. Vrlo nam je teško zbog toga što niko ne financira ovu akciju. Jedini novci koje grad daje to je 1.300.000 kuna, ali to daju veterinarsko-higijenskom servisu za ubijanje ovih pasa. Psi koji su uhvaćeni na ulici proglašavaju se lutalicama bez adrese, no pogled na kaveze govori kako je riječ o životinjama koji su nekada imale dom. To su uglavnom psi koje su ljudi držali u svojim domovima i zbog nekakvih, nerazjašnjivih razloga više ih ne vole i bace ih na cestu i zbog toga je to njima upravo zbog toga veliki šok, zato što su to psi koji su naučeni na ljubav, na toplinu, na čovjeka, a ovdje su zatvoreni u malim kavezima, nemaju dovoljno hrane i uvjeti su stvarno užasni. Tako da svaki taj pas koji bude udomljen bit će mu izuzetno drago i sigurna sam da će biti veoma zahvalan svakom udomitelju koji dođe po njega. Trenutačno se u skučenim kavezima Zagrebačkog Šinteraja nalazi 14 pasa. Ako želite novog kućnog ljubimca, dovoljno je da ponedjeljkom i petkom od 9 do 10 sati posjetite veterinarsko-higijenski servis grada Zagreba na adresi Stara Peščenica broj 2. Za sve informacije o napuštenim psima možete nazvati telefonski broj 2069752. Postupak udomljenja vrlo je jednostavan. Svaki udomitelj koji dođe ovdje, pogleda psa, odluči se za psa kojeg će uzeti, ispuni formular kojim se obvezuje da će psa držati kod sebe, da ga više neće baciti na cestu, da ga neće davati nekoj trećoj osobi i naravno da ga neće iskorištavati. I nakon toga što udomi psa, mi uzimamo njegove podatke, tako da eventualno možemo dobiti povratnu informaciju kako su psi smješteni. Udomitelj ništa ne mora platiti vama? Udomitelj ništa ne plaća, to je sve dobrovoljna akcija. Mi smo zahvalni za svakog udomitelja koji dolazi ovdje. Njegove su jedine obaveze da voli i ima tog psa.